ngivule ngithi kuneliphephandaba lelisha lengivako lokuthi lalamajali kuthiwa bonile liyibhaqile ke libhalwa ngilomyumfo mangiva basho I'm still too verified kodwa laba abasho bathi labonile umhleli ngathi ngilobhuku labathi ngiAlec we still too verified but sesikuvile lokho leli phepha ke story article eqala ibengemanga ifika nje bengemanga ibeka imali ukuthi kunemali letingaka letitholwe ngilabasemzabalazweni banikelwa ukuthi bashintshe noma ke bachubele ngoluleko eMaswati ngathi ngemanga lawo uma leli phepha leli lithola invest ngemali eningi story sekuqala singemanga kusho ukuthi Maswati get ready konke labantu abhala sayini kubuka ngale liso lekwadi ukuthi baqala njani bede kutowendani kusho ukuthi ba intensify sengidawungena kule ndzaba ke lengitengayo Maswati lamahle indzaba yenkululeko yimpi it is a war. Every war has battles in between. Elkama lithi war nalelithi battle alisho into lelinganako. In a war there are many battles that are fought. You must keep winning these small battles. The ultimate result of the whole war is a win. But there are small build-ups, alama battles. So in the battle, Uti Nelson Mandela, Mabase Robben Island, there were many battles. La Bebawalwa, La Manye Beboshe, Mofunza the long walk to freedom, Beboshe Bahana Mahanga strike, Begabosha protest analoga in those small battles within the 27 years. Nagule mkule we Maswati, we must kufuna ukuthi sihlakaniphe njengetinyoka sibese sibamnene njengemathuba. Take ema decisions wittily as a snake but humbly as a dove. Every battle that you fight in a dynamics kunebuciko lokusetshenziswa funza lengcondo ukuthi le chess bazama kwendani mabandanje bacabanga ukuthi wenda njani. So yinle kumele uyende so that you don't fall or you don't play into their hands or into their trick. Ngiyawethemba ke Maswati ukuthi le generation lekhona yanyalo mayelwa timbi iyakusebenzisa kakhulu lokho ndokucela lokho. So ke Maswati iphumile ke lesimemedelo namhla lele sithi kutaba nelukhetho Siphofaneni. Ngeke ngitibale letinye indzawo ngoba ngiyathi vele bebangaqonzi khona. Ndawucala ngokuthi ngicela unake nabo. Laba bakalukhetho mabamemetela ukuthi batawukhethe Siphofaneni bareplace eMagawugawu. Bathi lolu khetho lutaba semva kwe-dialogue. Yayithi le ngcondo, labantu beSiphofaneni kuyanyalo ukuthi uyakhetha. Utaba neludlame. Ganma stabatshela ukuthi utaba ne-dialogue, they start seeing sense lengekho. Bakhulishe down. That's how they play the game. Because kufuna kurojwe bantu, but barojwe njani? Wo, asithi kutaba ne-dialogue bese kuba nelukhetho. I'm quoting them. Ngibo lapha labasho njani. Nyalo bayibekile i-date yalolukhetho ukuthi luqala nini. From this weekend kuyaqala kuyasetshenzwa leSiphofaneni. Seyikhona in the dialogue labayisho. Ayikho. Wakungemanga kusikele sekuthaya moya. Then bendani nyaka babuke lo moya ukuthi mass democratic movement kuyacabana mhlaka wa. Ungathi sekuvuthiwe ke kuba ngena ungihulumende wende lokwakho yilaba kwenda kunelija lalekithi Siphofaneni laba approaching bathi inkundla yeSiphofaneni isusena inkinga naye noma kana indzaba yenkululeko sitawucela wena ke ja sitawendela ukhetho
lwekuvala amagawugawu. So kuze konke lokwentiwa ngilomhlonishwa amagawugawu kubonakale kulidi, sitakunika konke longakhambena ngako, sitakubackupa ubuye ke ungene la. Sekusele 6 months bathi silungisa lokuthi kube lula ngalo 2023 asilufake ngenkanya. Sebentu wakho uma ufika le konke lebe akusho magawugawu akusiko. Litobona live ukuthi hayi phela wasilwa besifofane sekufike lo musha wesifofane so uqala ukuthi abasho njalo kwesifofane uhulumende solideploy lelijasiya lathi sesivile ukuthi livakashile la kubongceka la kulomfo lo lenceka la khuluma nalabanye ukuthi hey kuta mina enyalo kanje siyakwathi mfo ngizange kwende kube clear. So uyabona ke uhulumende ukuthi no sekuyakhona sengilideployile litawuserve le purpose yekucima lo kuze eMaswati kuthiwe akayifuni inkululeko. Sebakwendile ke lokho sebayabana lokho beqabene bema democratic movement sekutaba possible. Laba besifofane mayicabanga lengcodo asibatshelele eTulu njengoba ngitshela nje kuthiwa kuleli viki leli kuyaqala kwase kuyabekwa mhla ka3 kwendiwa in yona civic education mhla ka3 kwendiwa in mhla kabantwana kuyanconywa mhla kabantwana sengema secondary sekutaba nespeed ithi lengcondo hayi laba besifofane badawusi siyajuba asiyilo lukhetho umhlonishwa sine wethu ukhona sikhetha wani ngoba umhlonishwa sinaye ba le chess yabo ithi besifofane they will be in anger bangasacabanga bese bona bathumela amaphoyisa la ngakukhethwa bayathi sebalungisile ukusawuda abantu abang 50 la baba protect bafike bakhethe bafake lo mangololo wabo laba labanye bavote ngekungavote ngoba eMaswati angafundzisi you vote a person in by not voting. Umuntu nje uyamkhetha ukuthi akaye eParliament umkhethe ngalokuthi wena ungakhethi ma ungakhethi wena laba yabayakhetha shotha lisa oppose wale labo so umkhethile ke nawe by not voting. Dibalo tabo tihleti lapho ukuthi no they'll be angry sawuthumela eMaswati atawugcwala all over noma basibafuna kuyo demonstrator lapha ngeke bakhona ukudemonstrator so lo wethu lesimdeployele lokho utawuchubeka azayofika. That's their game plan. Asifuni bantu besifofane mina ngicoca nabo onke malanga kungako ngibola bangitshelile kuselijasi liyayaluka lithi futhi bayashida ukuthi lalela ke mhlonishwa sisakubuthi njengoba besingakubuthi nakhathi usisebenzi sethu njengoba ungiso asikubuthi sithi sidecidile kulu counterator lolukhetho sitawufuna wethu umuntu lesmatiko ukuthi wo sitawuvele sithathe simixe yena sibone ukuthi lo wabo labamlethako utawuvotelwa bobani nama bangabathenga labang 200 labang 1000 Siphofane lwandle Siphofane sitawuhamba sifike sende a clear message. That's what they've been telling me njoba ngitshela nizabata sesiphofane ngila ukuthi kwendeka ini izithi kunjalo cha sibeketelele emhlonishwa bangitshela ke ukuthi cha lo mlesimcabangile lena hulumende siyawuthi masikwenda lento ayifunzi incwadi yethu ukuthi besiphofana bahlala ngusibani angithi phela siyawathi lo mthetho wembilimbili ukuthi umuntu uma ungasho ukuthi ngibani utawuthi wasomkhambenele lukhetho lungakafiki bese kuthiwa so disqualified ngoba bayeva ukuthi lokho abantu vele kuyasishaya ngalomuntu sihlakaniphile ke ngeke silibite leligama mabuqaba nje siloko kutawukwendeka asidinga yinga ngeke silibite leligama angitshela ke laMaswati lasesiphophaneni siyacela mhlonishwa usivumele ngathi sekutaba ukuthi leleni yomcela utawuvuma yini hambani nimcele kodwa nami mangibuka leningitshela ngaye no I say yes sekuyawuya ngaye ukuthi uyavuma yini. My answer to bantu ngoba basmart they see what is happening so lokhu lokwendekako is not troubling
us. Ngitothi kule media ngoba iyabuta ukuthi ngithini mina. Ngithi bani besipofana. Lukhetho loma by-elections. Kuvota umuntu lobe votile kulukhetho lesivalalo. Akusinkinga nokuthi sicephezane sakho sesalahleka. Bani besipofana. It is not about me, it's about the cause. And we must be smart and beat them in their own game. Sicelo sami, hamba, ma bese salahleka sicephezane, ulula, iyatholakala lesicephezane lesisha. Just go, uyofuna sicephezane sakho, bese nivula indlebe ukuthi baqala nini lento yabo. Buthanani nonke. Nisebenzisa ingqondo ningasebenzise amandla, ngaba bafuna kuniphula timbambo. Kana ngifune phulwe timbambo. Bamageni ke uyawuthi kushaya mhla ka 29 July ngoba ngasilapho lesibili ukhetho. Ngilaba yakubona khona nemhlaba nelive laseSwatini leyo uthi yabona Siphofaneni siyakusaba. The trust of the nation is on the people of Siphofaneni, and I know that. And the government will be embarrassed come 29 June. The same way that aba embarrassed ngayo. Thina silufuna ukhetho lwethu inkundla 2023 kufuna ngibe clear lapha. Sifuna lukhetho lwengululeko yemaswati. Manje silukufuqa lokho sitawukwenda. Kodwa lokucelemba lesitabashaya ngawo nyalo kuloko. Asinawubashaya Siphofaneni kuphela ngakho, sitawubashaya the entire Swaziland. Njengoba ngishido ngelisonto. Uthi ngiyacela donke tinkundla la kunamangololo khona lo MP namhla. Longakhuluma inkulumo yemaswati. Mbukeni nimake ngisilungisela umuntu lo tested lenemvethile nambona lokusiloka kana bashikela abantu nekhathi. And ngiyamcela Swalimo go far every inkundla Swalimo. Ufuna indvodza noma make loqotho. Lo saphumele baleni ukuthi ufuna inkululeko yebantu. Silungise yena shumayele bantu ukuthi uma lento sitawufika lapha ingakawi. Vele thine bafuni sifakela abantu benkululeko. Ushito nini makunami nabacethe namthandeni. Nathi uyabona lo sina 3 kube ukuthiwa sina 30 ngase siqedile. Sitawuba at least 40 but we are targeting 59 2023. And siqala ukukhomba namhla lapha. Lokho sabana kweParliament sibena kokucopha. Sibena kwenza nenye inkundla. Infuna inkundla nje nakucopha lo ngafuna kube inkululeko. Ngiyacela Swalimo all over. Hayi Swalimo wedwa. Mass democratic movement, ma political formations. Ngiyacela sibuke sibone. Sivumelane nje ukuthi no la sive sinqaba strong kule nkundla. Akube ngisive sinqaba. Lo siphushana umuntu wakhe sibhekene. Ho la hayi Swalimo siyamati. Maswalimo. Sebenza ingqondo singabangilike. So Swalimo nje ngiyamcela nyalo cover everywhere. And angwatla amanye political organization awuthini but ngiyawancenga sibe nale understanding ukuthi owesithobelweni nginayi organization le strong sima ngakuloyo sonke singabangi soxa because lokumcoka ngilokhu kube ngilabethu bantu. That journey starts now on July, and ngifuna Mswati understand ukuthi there is nothing as powerful as an idea whose time has come. Ngifuna kumtshela ukuthi this battle of liberation we will win it by all means possible. Stayilo la ngaphandle, stayilo lengekhathi eParliament. Lo uhlushwa ngTimothy kusemncane kulo lolitako wala phela kuvula iParliament emalunga akhethe emawiki kusabe nguspeaker waze wa resign mawiki resign ukuthi wena Mswati ukuthi ngeke uvule nakhona indaba letifile nje ukuthi kwazi ngipence intombi yabanibani so wena ngeke uvule iParliament uzobona ukuthi yini eSwatini a whole speaker of Parliament because when ngingos ngeke ngivule simbence wathatha intombi yabanibani yehlisana kuyaqala yemi iParliament waze wehliswa mawiki because kubangwa indaba takutsala 13 intombi ubene stress Mswati samagawugawu nabacede namthandeni makufanele uvule iParliament ya 2023-24 udabakhanza bacala ama-jacket labhalwe mass democratic movement batawala lamajob afaka lawo ma-jacket bataba 59 nalo speaker kutabe kuyi-mass democratic mawungene eminyango batathi mhlaba wonke esandleni
sabantu but also njalo ungena but ayisekela amalungu eParliament you will know ukuthi yini bantu. The entire house will sing. They will show you true defiance. Budget yokuqala bawumisa yona bathi ungakafiki lo lento lefuna labantu sitela singila malungu akuyalo labantu sifuna lenkululeko yebantu uvefiswe ngithi sing 3 siyakuphekela inyama yenja. In our hearts asifuni kuze kufike mhla ngathi kufike 2023 in our hearts asifuni kodwa ngoba siyakubona usebenzisa kumbilimbili njengoba wasaba ne dialogue yangabi khona i-dialogue now so memethile nyalo ukuthi wasaba ne dialogue after 3 months uyengcwaleni babuya laba bathi lukhetho ntawuba after i-dialogue kwabuye emaganu sekubuye lukhetho nyalo ngiyabona ulungisa intombi demhlanga kunormal sengigcina ngawuthi maswati ngalo lukhetho leSiphofaneni they are testing ground ukuthi simap how arrogant sengithi ke cha uze abantu bangadutshula kwendeke ini ni accepta na kule ngutshele abantu beSiphofaneni bathi cha mhlonisho sicela usivumele sifuna kwenda nako nanako ngithi ke media I charge bantu baseSiphofaneni I agree with bantu baseSiphofaneni ukuthi laba kucabangile ngikhulume la but the ground forces batawutshelana ukuthi sivumelene vele mangabe lo muntu kaMkhweli mangabe lo muntu kaMadlenya mangabe lo muntu usengevini bonke Siphofaneni tawuvela decide mangabe nje decide ukuthi ukaMadlenya lo muntu I mean ukuthi usengevini lapha bakaMadlenya batavele bathi singafanele ukubeke nje wena gogo wena sendela ukuthi ngoba ABC ufuna kube na 3 abantu sobeka nangigogo namkhulu nami sifuna bathi ukuthi akukhethwa la ilunga leParliament esavumelana lichama kunamphakathi nangu uyasayithoka futhi silanza lapha sinakhomisa uhulumende ukuthi mase sidecidile sendali fight this war fight it smartly ungayisebenzisi ngani uzugcine udliwa kwehliswa mangololo ngengane nsanye yakho mawenda lo the government will say no these people are very smart already la sebayamati lo muntu kwethu ngeke simkhulumise ukuthi ngibani yalo la goja nine rights on the ground nivele nimshere njoba vela abanenge sebaqalile bakhuluma from 4-5 months mayicala ivela lenzaba uma ngidawukhishwa kwathiwa ngilovile eParliament bekunemvume ukuthi ungene ngaZoom ngathi mangicela ngena ngaZoom kwasekuvalwa ioperation yaZoom kanzumbe ka consider as official presence wavalelwa ke lokuthi vele uyaliwa namthandeni nje kwakhiwa lisilweni nje engwempisi nakubacede lisakhiwa lisilweni nje eHosia our people must be smart sengiphendulela ukuthi ngithi cha abantu baseSiphofaneni it's very easy get ready hamba nothi nizaqephezana ningabi kakhulu kusukela bafika ku civic education bachacheni lapho ukuthi ni serious futhi laba labasiphethe kufundzisa awuqale lapho nje lo moya kwenda ku clear ukuthi babe siyathi sisengani angisinyahlala lesamkhetha namthatha sitawenda kanjena ke nanyalo so ngicabanga ukuthi I press briefing